Munene wa borithi Douglas Kanja ni ulitie muingi kunyitanira na honge cia ugitiri na niguo kunyihia ciiko cia wikinaĩ bũrũri-inĩ iria irathie na mbere na kuongerereka. Akĩaria igongona-inĩ rĩa gũtarĩria mawĩra marĩa thirikari ĩrutĩire muingi wa Kĩrĩma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kwandĩri kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Kanja augĩte ũgitĩri nĩ ũigĩrĩrĩki wa mũndũ wothe, noguo andũ matibatie kũhithĩrĩra arĩa maratabania ngero itiganĩte makĩria wendia wa njohi njũragani ona ndawa cia kulevya. Mimi siwezi nikafaulu kwa upande ya security kama sifanyi kazi na nyinyi kama members of the community. Hiyo tuko pamoja. Hata sikuata moja kuharibu security yenu. Mkiharibu security, maendeleo yenu itakuwa kwa mashakani. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo mimi ni kitu ya maana na kitu ile nauliza ni hiyo, tufanye kazi pamoja na viongozi wetu, tufanye kazi pamoja na polisi wetu, tufanye kazi pamoja na maofisa wetu ya gao kuanzia county commissioner na wale wengine wote, na tukifanya namna hiyo tutakuwa tuko sawa sawa. Ya tatu, maneno ya dawa ya kulevya na pombe haramu zote. Hizo ni zile vitu ambao zimeshomelea na zimeharibu community yetu. Si ni kweli? Vijana yetu right now we are at the verge of losing a generation wa pombe. Si ni kweli?